man, kumusta kayo? Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod kini kabsat dado sa napud no nagan tintay patangatangay drama. Nga makablawa mampay na Josephine Sabado dita Santiago, Ilocos Sur, Jovin Billy kani Rogelio de la Cruz, kan Lynn Bravo. Kastimanti ko na ni kabsat dado. Dear manang biyanang, may papani ti anak ko abalo ti pagtarayan ti padramak kan ka. Nagbabae ti manugang ko idisan pay anatay, kat mismo pay ako marida. Nariga ta makalipat na anak ko tauray na tayan ta asawa na anang gulib kan ko na, kas la presko latay ti panunot na daydi ngay naramid ta asawa na. Katap na nalawag kan ka ti amin, rugyak ti agsalaysay. Oy Rosing, buludak man jay blender yo. Ah? Ay, usarak kumapay no madamdama, Mari Ibiyang. Ngam na isublim adagos, sige, ipabulod ko. Apay, imot mo ti blender nga ginatang dedi Rosendo nga asawak. Katno ginatang na dedi nga blender para kanyam. Han ka nga makalibak kanyak, Roseng. Tan nakalista amin nga ginatgatang na nga gamit mo, ide kabit na kapailang dyan natayan nga asawak. Ha? Ipabulod mo, ano haan? Ay, sige, bulodam nga rodan, Mari Ibiyang. Nay, anya manon day tan sangput mo ibiyang. Nagbuludam man ditan. Hangko nga binulod dato'y tatang. Adakar bengak nga makiusar ito'y taginatang dedi Rosendo dato'y nga blender. Ha? Garanggan diyang dedi nga Roseng. Agaw iti asawa. Traidor nga kumare. Ibiyang, natayo day di Rosendo nga asawa. Anya pala ti pagsilusam kat nabalo ka nga ruday. Bastahan ko nga malipatan tayo naramid da diyang nga Roseng. Agasam data, iso tinapnapanan iditi sweldo da di Rosendo. Ado ti ginatgatang ni Rosendo nga gamit na. Iso nga makiusarakmat, taasawak tigi matang kadagi jay. Anya? Ay, lipate mo na ita anak ko. Di ka gimulay tigura ta mali ti kasta. Si kamot laeng ti marigatan. Ay, basta, nasakit lang ta tinakam ko. Traidor da diyang ako mare, awan babae na. Ibulgar kon to pa ija asawa na ti sigud nga aramid na. Ay, di mo aramidan ti kasta anak ko. Riribok laeng ti parnuayan na ita. Sa pa'y kakaskasar dalaeng iti asawa na. Ay, haan nga kamkamali da diyang nga Roseng. Tano siyak ti masuron talaga nga ibagak ija asawa na ti palimad na. Saan man na tila aramidam? Di mo riribukin tinapintas alin nangenda iti asawa na. Agparbeng ka kumahaibiyang. Ni kumarim sama di limabas, Roseng. Ah, wen, ni Mari Ibiyang. Apay nagsakit ti panangkita na dito balay itay limabas. Nagdadam di ko silap na. Ay, kwa, style na laang dayjay, Fred. Kas di at talaga ti panagmatmata na dayjay ako, Mare. Kaslaad da ngamin kagura na. Awan, kas di na laang dayjay. Ngam nasingpot dayjay ako, Mare. Kas makita mat, kanayon nga umay dito'y balay. Wan nga raw. Tila mabulbulod na no umay dito eh. Kas di kami nga agkumare, lakay. Agbinbinulod kami iti gamit. Data. Nay, anya day tay karkarton mo ibiyang. Dato'y man blender. Nakita nga minti presyo na ijemol. Nagnginamat gayam dato'y. Apay nga ikarkarton mo. Isubli mo. Masapol pa lang ay karton mo nga isubli. Ay Anya nga isubli nga ibagbagayomat. Idulin ko tanangin na dato'y. Ha? Anyo nga ibagbaga nga indulin ko Ibagak tulatan ka ni Rose nga nadadal. Kat imbel lang kon na. Anya? Ay sana nasaya at ti kasta nga aramide manakaw. No binulod mo, isublame. Di mo tagikwaan. Kat kwarta mat dadi Rosendo tinaigatang ito'y. Asawak tinanggatang ito'y. Wen angam inted na dayta ka ni Roseng. Bayam ka din. Di mon almanay na nakaw. Han! Siyak nga ro ti original nga asawa.
Siyak ti rumbang nga mang tagyakway to'y tatang. Ibiyang, Inutakit di nga bunagan amin dagijay ginatgatang ni Rosendo idi nakalista dagijay ginatgatang nakat. Ta pinalutpot ko amin dagita kanya na idi. anya, Iso nakit din ti may ranon. Sapay nagngingi na gayam dagijay ginatgatang na idi. Bawiak amin dagijay ngayon intad ti asawak. Tanuhan, ibaskat ko kanila kay natibulok na. Buludak man pa di rice cooker yo, Roseng. Ha? Us-usaran ni mat J rice cooker mi, Mare Ibiyang. Rice cooker tayo amin da jay, tada di Rosindo tinanggatang. Apay, takunam, hangkong amo. Amok! Jay, 10 cups nga rice cooker da jay. Ha? Sige, ipabulod mo, tay subliak to no makaluto ak. Isublim nga rod adagos taagluto aktumat anya. Wan! Sige, ang kalanan. Wan gayam. Jay blender nga binulod ko, hanmatan nga aganandar. Impa-repair ko pa yang kung namat jag repair nga han kanon nga ma-repair. Pinarigat mo samat ngamin. Saan mat unay us-usar day jay? Ay, sayang nga rod na dadaol. Sapay nangina day jay. Ay, awanan na. Imbal lang ko, tahan matan nga ma-repair. Sige, ang kaalanan di rice cooker tan buludak matbiit. Mabiit laang nga rod. Taik katek ti kargana. Maala, sumrag ka pa'y Ay, ihanan. Urayan ka nito yan, tiri daw. Apay ngamin, arwamom da jay a babae, anak ko. Di mo ngamin itad amin abuludin na Paayom mo't sagpaminsan Narigat mo't nga rod paayan da jay a tao na nang tamang riribok mo't. Pinangtaan nak namin. Ano jak itad ti kayat na. Ibaga na kanukin ni Fred nga asawak ti may papan iti napalabas mi iti day di Rosendo nga asawa na. Apay, no ibagam ngamin kin ni Fred ti may papan iti day ta. Ipudnum ti amin kenkwana, tapno awan ti pagbutbut ngam. Mabutengak nanang, kun mabainak iti asawak. Amangan ngamin no bumaba ti panagkita na kanyak, kat amangan no maupay kanyak, kat sinaan nak nanang. Ay na anak ko, no talaga mo't lang ay ayaten na ka ti asawam. Oray anya pa'y tinapalabas mo, ayaten na kantulat ta. Saan nga umdas dagita apakaupayan na kun ka? Basta mabutengak nanang, iso asaanan. Wan ngempas pasurot ka kadilatan iti dayjay nga ibiyang. Awan agruam dayjay a babae, anak ko. nangalaam manan iti day ta rice cooker ibiyang. Binulod ko ken ni Roseng agasamet data nga ginatgatang da idi. Kitaan nyo ne, quality dato nga rice cooker. Dato yung matje brand nga nangina. Damat rice cooker ta. Apaya bimulod ka pailaag. Pakinabangan tayo mati na ipundar Daddy Rosendo Apay day langkit din nga Roseng te makinabang. Ay, aday ta kamanin ako nak. Sardi nga man ti kasta nga aramid mau. Di kalaag bain. Kasla kalaag bibisino ni ti kasta nga aramida. Basta baybay anda kadi. Adu pa iti buludak kanya na. Bulodam, wano dawatam. Bulod dawat mo nga mencar aramida manakaw. Dakdakal nga rod ti karbe nga kadagito nga kagawaan. Tasyak ti legal nga asawa Daddy Rosendo. Naglalay nga da nga Rosengay. No tagikwaan na dagitoy. Awan karbengan na nga mang tawid iti naipundar Daddy Rosendo nga asawak. Siyak lang tada karbengan na kadagijay tatang. Awanen, saan manen ang naisubli tay rice cooker tayo nanak ko. Awan paglutuan tayo itiin na po'y. Agluto tayo pa'y laang ijay burner, nanang. Gumatangak to laangan iti sabali. Apay ngamin adi mo sublyon. Kukwam mo day jay anak ko. Saanin nanang, tamangan no pamkwatan tumanan ti panagpungtot ni Ibiyang no aramidak ti kasta. Agruam mo day jay babae. Kaslasig siguro ang mga ala kadagiti kagawaan tayo dito'y balay. Ipabarangay tayon san? Ay, saan ananang? Saan tayon apadakkilan da ito abanag?
Ay, nasingpet ka unay nga minanak ko. Iso nga isyi-isyan nakalaang dadya babae. Ay, sungatak santiawanan bain. Dila agbain iti kasjay ngar aramidan na. Baybay anyo, nanang. San abale, taitid kula amin kankwanan dagiti ininted idi ni Rosendo tapno sardengan na kon. Anya, ay, alagarod May mayat siguro nga agpaiso no kasta ti aramidem. Tapno sardengan na kan dayjay a babae. Adani bakat mo, Fred? Adam at Mare, ngam ada ijiban nyo, agdigdigos pa eh. Sumra ka Urayam amalpas ni Roseng. Agyaman na ka nga rod niya. Ay, umay ko kumaalaan dyan washing machine nga binulod na idi. Ha? Binulod? Kukwam da dya washing machine, Mare? Uwan, kukwa may iti dadi asawak. Nabayagan ada dyan nga ada kanya na. Iso nga umay ko man sublian tani o sarak man mat. Kasta aya. O sige, urayam nga rod biitan dya asawak, Mare. Agyaman ka at adyak imbag at agpaiso iti asawam, Roseng. Imbagak nga binulod mo lang ti washing machine. Hangko imbagbaga nga ginatang dadi asawak na dyan nga inregalo kanyam. Ha? Sige. Alaan mo ti washing machine, Mari Ibiyang. Talaga nga ala ka. Hanan nga bulod. Subli akon nga talaga. Sige, itad kun. Kan uray dagiti daddo maaginatang day di Rosendo. Alaan mo. Katwa na! Naimbag man ta nakarik na ka. Kasta ko mga talaga ti kayat ko nga ibagangam medyo mabainak ngay. Uray kasano kat adamat latabain ko Ngam, anya nga dagiti itad mo. Sigurado ang mga kompleto ta nakalista dagiti intad day dila kay ko kanyam. Alaan mo ti washing machine. Air fryer. Napuskol a kurtina. Dua a kutsyon. May isa a cabinet. Kantay TV. Ada pa'y sa lasit. Apay ti kunamhang ko nga ammo. Kwa. Siyak tinang ituloy anang bayad iti dayjay, Mare. Tahulugan ngamin. Binayadan la day di Rosendo ti down na. Ngam siyak tinang ituloy anang bayad. Numanutin down na isotated mo kanyak. Ha? Apay agreklamo ka? Ha? Ay, sige. Itad ko, Mare. Kanjay duwa nga dadakal nga timbakan plangga na ayan dangay. Adda ije paglalabaan. Sige, alaumpay dagi jayan. Tapno malpasan ti saritaan Mare Ibiyang. Di kalaagbain iti kasta nga araramidam. Di mo palang arod inakukos amin na kagawaan ni Roseng iti balayda. Binaklay mo kuman apat iti balaydaan. Kita ak nga rodjay bubida dakat. Kasla na baliwan. Wartan sapay ni Rosendo ti inusar dayjay. Ay, naawan di talista di mo almanain. Pati na ita bububi na pagintirisam. Masursurunak nga ron iti dayjay nga babae. Jak malip-lipatan ti panang gulib ti asawa kanyak. Gapu kanya na. Lipat mo na ita kunak lang aruday. Natayain ti asawam. Nakiasawa mo tan ni Roseng. Ang musika, di ka pala makamove on. Sana bali ata na alam mo't amin ay nakagawaan ni Roseng ang ginatang na di asawa. Makalipat ka mo't siguron. Hangko nga ammo. Kumpurme tatang. Ne, mayat mo ti iinuman nyo ito store. Kamat ibya. Huwag may ka dyan. Agsa tayo, Maray. Katuwa na. Nabayagan nga hanak nga nag-shot kat. Ay, anyat pulutan nyo itangay. Agduduma, Maray. Agorder ka itinumam no kayat mo. Ta bayadan men. Agpaiso. Sige man nga rod. Diyan unay nga napait kayat ko nga inuman. Sige, Maray. Mangalakan iti inumam. Namunakpay, mga paray, tanay. Maulawak mo tayo. Nasubrak santin naginom. Agawid akmatan ta, nabarta kakmatanan. Ha? Agawid kamatan, Mari Ibiyang? Katuwa na pareta, nabarta kakmatan.
agkuyogtan nga agawid niya, ta itulod nakman pa ije. Balay me sa kanto agawid. Ha? Ay, ikaw ba na? Ay, talaga yan. Wala, mapantangarudan maray. Agyamanak iti, panang itulod mo kanyak, pare Fred. Ngam, sumrak ka pa Ha? Ay, sana maray. Agawid akong tanay. Rabi una yan. Oh my kakit, Di nakikuyod maray. Agawid akong. Ano ti man nagdakdakas itan nga panawan. Baka makasalaw ka iti hold upper. Wano kidnapper. Iso nga maturog kan iti balay niya. Agawit kanto no para bangon. Ay, sige. Dito yung rodan salas siya maturog. Ay, ihaan. Ado ti lamok ito'y. Ije kwartok ti pagturugam. Kalablaba dagi ulas kan pungan ko. Kanja ap te kamak. Nabanglo dagi jay. Umay kan. Hangkang agsasao at baka mangagna ka ni tatangko. Agsinin niya talaan niya. Itan, maturugtan. Kasta, ag-ida ka, Fred. Dumundan ka ito'y, Nag-adayaw ka matkanya. Huy, hangka pa nga maturog, Fred. Ag-istorya tabasin. Fred! Huy, agmulagat ka, takita anak mat. Fred! Ibiyang, apay adi mo inseratiri daw idirabi ay. Ha? Asino takadwam di takamam? Ang kayo nga natagariman, tatang. Ay, mariing dato kadua. Asino na ita nakatalikod na kadwam? Asino na ita alalakay? Doobiyam? Nakunakin ka amang yawid ka iti lalaki dito'y balay. Kat dito'y paisilid mo ti pagturukan na. Tangiwati ko nakat. Ngalaw kayo mat nga. Yang kayo man ijay. Mabiit man lang. Ha? Di mo't Fred dahil tao yung asawa ni Roseng. Uwan. Anyati kaya't asawan dahil tao yung ibiyang. Nabartak kami di rabi kat simurot mat kanyak nga nagawid. Crush na kano ngamin. Aniya? Ay, sana mabalin dahil nga raramidam. Pagawidam ni Fred. Mayat pala ang matiturog na. Ang kayo ko'y di ijay. Handak man nga pakibiyangan iti kayat ko nga aramidan. Si asawa na tao. Mismo pa'y ako marim kakin asawa. Kat! Inagaw namat ide kanyak daddy Rosindo Ha? Ay, aday ta ka manay. Di naksukiran ibiyang. Sana sakti pagpungtutan. Basta awan bibiyang nyo kanyak. Rumar kayo kay dito yan. Darasan nyo. Roseng balasang ka. Pangasay. Sumurot ka kanyak ta in kayawid ya asawam. Ha? Apay tatadado, ayan ni Fred. Adda iji balay may balasang ka. Tulungan ako matapnusa na mailaw ang asawam ijay anak ka. Ha? Anyat kayat yung asawan, tata? Traidor kang asawa. Nako, awan na mo kiti bagbagayo. Awan relasyon mi ka ni ibiyang. Ay, adda mata. Han mo nga ilibak, Fred. Tanangam ti panagsasaw mi ibiyang. Tamabalin ka nga idarom iti kastangar aramidam. Ha? Rosing bakit? No naturugak man iti balay da ibiyang. Day takit gapo ta pinilit nak, tanabartekak. Ngamkit di. Awan na pasama kiti nagbaatan mi. Tanakaro ti bardak ko. Ure nalukay nga arakop, awan na pasamak. Agsasao ka di iti agpaiso, Fred. Wen Rosing, patinak ko ma. Ibiyang, ibagam ti agpaiso iti asawak. Pangasim, di mo dadaulan tinapinta sa linangan mi iti asawak. Ala, uwanan. Awan na pasamak iti nagbaatan ta. Awan relasyon ta. Isungar aramidak ti kastoy. Takayat ko lang ay parik na iti asawam ti kasi ti parik na kanya kay di. Idi si bibiyag pa lang ti asawak. Ha?
O anya Roseng, ready kan? Ah, Nga maamuan ka asawam tinalidam nga palimad mo. Imposible nga han nakapailang nga sinaan no maamuan na nga kabit na ka ti asawak edi si bibiyag pailaang. awan rumbang apagbut nga. Taimbag akon kin ni Fred ti amin. Ha? Wan mare, ammo kon ti may papaniti dayta. Kat napakawan kon ti asawak. Kat uray anya pa tinapalabas ni Roseng. Ay ayateklat ta. Awan tinagbaliw kanya. Pumanaw kayo nga rodan. Adula amin nga ibagbagayo. At si Karoseng, hangkang agdanag. Tawan na pa sa makitinagbatan may asawam. Huh! Pagan ano kumamat data nga asawam ngay? Awan it sura na. Si kansa lang tinaylawan kanya na. Huh! Pasensya ka no imbagak ka ni Roseng ti kaadda ti asawa na di ti balay. Jak nga binkayat ang mailawan ka anak ka. Jak kayat nga napakasarsarita. Jak kayat ang makabasol ka. Nagbasol lang nga ruden na di asawam. Saita agbasol ka mag. Saan kumamit din anak ka? Uwan tatang, naamiris kon dagita idirabi eh. Uwan, bidot dadya nga inaramid ko. Bunga lang dadya ti sakit tinakam ko nga han nga maikikat ito'y barukong ko. Syakmat lang ti marigatan no hang ko nga punasan data nga tinartarakan ko nga gura. Inay ay wanak nga minday nga gura. Iso nga di makal kathan nga naikikat. Nagramramot pay. Hangam, syakmat lang mati marigregatan tahanak nga makaturturog nga nasayaat. Iso nga usto jay, kanayon nga ibagbagayo. Iwaksi kunti sakit tinakam ko tatang. Kat masapul nga mamakawanak. Iso nga kasaok to ni Roseng ta agpasensya kanya na. Ibagak nga peace kami ta pakawanak kun. Ay, agyaman ak. Ay napakaragsakak na itang imbaga manak ka. Kasta tirumbang. Suruwam ti mamakawan iti tao ang nakabasol ken ka. Tani apo Diyos tupay kat mamakawan. Datayon tulakit din aparswan na laang ti saan. Iswasigay. Inkanto nga rod kasarita jay kumarem anak ka. Naragsakan na kiti kasta unay gapu iti nanggagak iti anak ko. Nagkapyada nga rodan iti kumari nakat manipod ditiin. Nagsubli ti sigod alin nanganda. Kat kanayon pa yan ti panagkuyog da. Aging gay ta balulat tat anak ko tadi namatan kayat ti makiasawa manan. Alakastan, tuy gayam mo no kabsat mo, dado. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, God bless kada tayo, amin.